Šampionski pozdrav, moje poštovanje ljudi, dobrodošli na kanal Ima Analiza, dobrodošli u video u kome se bavimo 171. večitim derbijem. Jeste da se ovaj video snima u sitne sate, u kasne sate, nazovite koliko hoćete, međutim u pitanju je večiti derbi i naravno nema preskakanja. Kada je pitanju ovaj derbi, kao i svaki do sada, sigurno da ima nekakvu svoju zanimljivu pozadinu i nekakvu zanimljivu priču koja će se desiti prije, za vrijeme, pa naravno i poslije derbija. Međutim, prije svega ono što je najvažnije, čemu se svi nadamo u prethodnih nekoliko godina, jeste da se nadamo da će derbi da bude pun šansi, golova, uzbuđenja i da će neki način da bude drugačiji od ostalih. Potrebni su golovi, potrebni su nam uzbuđenja, međutim, znamo da pritisak je nešto što ubija mnoge neke prethodne derbije, tako da nadamo se da ovaj koji se igra na stadionu u 18 časova neće biti takav. Međutim, kao što znate, Zvezda je uspjela da stigne i prestigne Partizan na tabeli. Partizan igrao jako dobro s početka sezone, međutim, sigurno da je pravio neke kikseve u prethodnih 4-5 utakmica i sigurno da mu to baš i ne ide u prilog kada je pitanje ovaj derbi, ali vjerujte, derbi je skroz drugačiji, znamo svi mi koji ga pratimo već jedan duži period, jedan duži niz godina i sigurno da bukvalno mnoge neke male stvari, neke sitnice, ne samo trenutak inspiracije mogu da odluče derbi, dakle na stranu jednih ili na stranu drugih. Naravno, ja vas ovdje pozivam da me zapratite ovdje upravo na kanalu Ima Analiza, ako vam se sviđa ovaj video, ako ne, pišite u komentarima neko svoje mišljenje, naročito kada pitao ovaj derbi, šta mislite ko nosi kući važne bodove. Na početku, veliki pozdrav za moje Patreon saradnike, za moje Patreon pokrovitelja, to su Robi Tepić, Svetislav Grizović, Nenad Milošević, Miroslav Konjević, Dejan Stanković, Stefan Trifunović, Dragan Marković, Dejan Rodić i Nemanja Simeunović, kao i novi Patreon, to su Dejan Pasuljević, Siniša Lakić i Bojan Pavličević. Momci, dobrodošli. I edukaciju o toku imate u opisu, delu linku, sve o tome i naravno video treći koji ide kroz dan, dva. Kada je pitanju 171. večiti derbi, možemo da kažemo da Zvezda jeste u prednosti iz mnogo nekih razloga, ali ljudi, ovo je derbi, nema lakih utakmica i Zvezda nije pobjedila 7 godina na stadionu, a znamo da je Partizan tim koji neće biti baš tako lako savladati. Ove sezone pod Igorom Duljem igraju jako dobro, igraju napadački, igraju otvoreno, mada nisam baš sigurno koliko će biti otvoreni upravo u utakmici protiv Zvezde. Ajde vidimo kako će sastavi, dakle, kako na koji način će jedan ili drugi trener, dakle, i Dulja i Barak, dakle, Bahar da izvedu ekipu. Po mom nekom mišljenju, Jovanović na golu Partizana, Marković i Ilić koji se vraća, dakle, štopirski tandem, Antić lijevo, Stojković desno, bar tako vjerujem. Belić i Stepanović smatram možda i Šćekić da budu, dakle, dva igrača, dole kao dva zadnja vezana. Partizan igra u sistemu 4-2-3-1. Zahid lijevo, Kalulu desno, Natho, dakle, u sredini, koji znamo da nema baš puno, da tako kažemo, snage, moći ili šta već, dakle, da odigra određeni broj minuta više od nekih 55-60, međutim, čovjek doprinosi kako dobro Partizanu, iako je zaista u poznim godinama, i Saldanja koji je prvi strelac lige, koji se nalazi, dakle, na napadačkoj poziciji koga itekako treba shvatiti ozbiljno i ni po koju cijenu ne treba podcijeniti. Tako da smatram da Partizanu naravno fali još sigurno i Kanute, koji je povrijeđen još iz utakmice sa Radničkim, tako da sigurno Partizan ovdje ima neku svoju snagu i sigurno da može pravi probleme Zvezdi. Po meni postoji jedna jako važna stvar koju bukvalno oba trenera drže u šaci i ko bude bolji u tome, to ćemo negdje pred kraj da spomenemo, završimo s tim ovaj video, sigurno da ima veće šanse da dobije ovu utakmicu, ovu derbi utakmicu. I vjerujte, zvezdači, koliko god da ste sigurni da Zvezda može da ovdje veliki broj golova i da napravi pobjedu od 2-3 gola razlike, nemojte da se zavaravamo. Dakle, ovo je derbi, derbi je uvijek posebna priča i treba to shvatiti ozbiljno. Dakle, kada je u pitanju Zvezda s druge strane, vjerujem da će Zvezda igrati u sistemu. Ono što je prvo pitanje jeste u kom sistemu će igrati Zvezda. Znamo da Barak, dakle, pravi igru tako da se i prilagođava protivniku i pravi taj dobar balans između prilagođavanja protivniku i onoga, prije svega, na koji način može da postoji, dakle, sistem koji na najbolji mogući način će ispuniti mane protivnika. Ovdje bi još jednom zaista pohvalio ekipu Mladosti iz Luča, njihovog trenera, koji, naravno, pišite to u komentaru kako se zove trener Mladosti iz Luča, neću sada da se bavim time da idem u širinu. Svaka čast, ekipa koja igra zaista napadački kreativni stil, dosta otvoreno i dosta je mučilo Zvezdu. I Zvezda je tu, na primjer, igrala sa 3 pozadi, Zvezda je tu igrala određene
imala određenu promjenu u sistemu jer je tražila, dakle, brze igrače preko bokova da izvuče, dakle, ekipu mladosti, odnosno da iskoristite neke prostore iza njihovih leđa. Slična situacija mogla bi da pretpostavimo da bi trebala se desiti u derbiju, jer Partizan također, kao što rekao, Hol igra pas igru, da igra otvoreno, međutim, također ima određene svoje probleme, naročito u tranzicijama, pa i u organizaciji odbrane, dakle, u nižem sloju Partizan ima također neke svoje probleme koje Zvezda može da iskoristi. Međutim, ja sam nekako ovdje uvjerenje da će Zvezda ipak igra sa 4 u zadnjoj liniji i da će ipak da igra u robu 4-4-2 kao što je to bilo u zadnjoj utakmici, ali nemojte da se iznenadimo ako Barak krene utakmicu sa 3-4-1-2. Rekao je da će Kataj igrati sigurno, dakle sa Katajem ili će se igrati 4-4-2 u robu ili će se igrati 3-4-1-2. Sve zavisi od toga šta je to još dodatno Bahar sa svojim stručnim štabom vidio da može da iskoristi kao dominantnu manu Partizana. Vjerujem, dakle, ovdje Nedeljković desno, Rodić lijevo, Rodić koji se vraća, vjerujem Spajić nasuprot Džige sa Dragovićem, Spajić zna šta je derbi, zvezdino dijete, dakle, ja ga se kad sjećam kada je osvojio pionirski kup na turniru Duško Žegović ovdje u Banja Luci prije, 15 godina, gledao sam ga, dakle, jako je dugo u Zvezdi, mislim da treba dobije prednost u odnosu na Džigu, koliko sigurno može da igra. I vjerujem, dakle, Mijailović ispred kao zadnji vezi odmarao je prethodnu utakmicu, Kanga, Hwang ispred njih, Hwang koji možda igra jako dobro oba pravca u formi, vjerujem Kanga također da može mnogo toga dobro uradi i također u nekoj dobroj formi za Zvezdu, kad ima loptu, kada ima pas, sigurno, kad ima loptu tim svojim pasom, može mnogo toga dobro da uradi. Ne bi me čudilo i da Kanga sutra da nekakav gol, dakle, derbiju i da on možda bude taj koji riješi, eto negdje bar tako ja vjerujem da može da se desi, Kataj ispred njih, Bukari, vjerujem desno i ko sad može od nas da očekuje da Mijatović neće početi utakmicu. Iako ljudi moji, vjerujte, on i dalje dječačić od 18 godina koji je ozbiljan potencijal, ako ništa, bar to dokazuje postignutim golovima i tom raznovršnošću golova koje daje. Uradio sam, dakle, jedan short i video o tome, imate ovdje na YouTube kanalu, možete da ga pogledate i također jedan video o njemu također na YouTube kanalu u skorije vrijeme koje možete pogledati, u kojem možete vidjeti šta je to što ga izdvaja, šta je to što pravi njega posebno, kao posebnog igrača, ali opet s druge strane, rekoh, momak ima 18 godina. Sigurno da bi on u drugom poluvremenu u zadnjih 30 do 40 minuta, pa možda i cijelo poluvrijeme, mnogo više možda mogao da da Zvezdi ako bi u startnoj postavi počeo NDI. Ali opet s druge strane, jeste Mijatović dao hat-trick i sada njega treba i zaštiti na neki način. Dosta trenera, vjerujte, bi ga zaštitilo tako što mu ne bi dao da igra od početka, nego da uđe opet u drugom poluvremenu, kao što je to i Barak spominjao na jednoj od projektnih konferencija za štampu. Međutim, ja sam ga stavio ovdje jer zaslužuje ovdje da piše njegovo ime, jer čovjek zaista postiže, momak, dječak, postiže, dakle, golove i zaista svakom času na tome. To opet daje mi vama neki način da pišete u komentarima šta mislite da li će početi ili ne. Tako da smatram da, malo ćemo ovdje pričati sad na neki način, proći ćemo kroz mane Partizana, jer smatram da je to također jako važno za ovu utakmicu, jer svi mi vjerujemo da je Zvezda kvalitetna, ima kvalitetni roster, širinu na klupi i slično i može da rotira sistem, apsolutno. Dakle, ono što je jako važno prije svega za Zvezdu jeste da Partizan ima jako veliki problema kada, dakle, jer daje protivniku prostor za obradu lopte. Naročito se taj prostor dešava upravo ovdje na središnjem dijelu terena kada se prođe protivnička polira. Dakle, na Partizanovoj strani terena, dakle ovdje negdje upravo u ovoj situaciji, dakle između odbrane i veznjaka, pa bilo ko da se od ovih igrača spusti od Natha ne može da očekivati nešto pretjerano puno pomoći. Dakle, Partizan tu ima jako puno problema, daje taj prostor protivniku, da protivnik čak i po nekoliko dodira po prijemu obradi loptu i pošalje, dakle, iza leđa zadnje linije i uputi šut naprijed nekakvu ozbiljnu šansu i slično. Sljedeća stvar jeste, upravo u tim situacijama organizacije odbrane, dakle u središnjem sloju, jako su blagi u duelima. Dakle, ne možete da osjetite da su Partizanovi igrači nešto toliko čvrsti u duelima, da idu i nešto, da tako kažemo, kvalitet u smislu nekakvog jačeg otpora, snage. Dakle, nije da je problem u snazi, nego više je vjerojatno nekom mentalnom pristupu.
Tako da je to također jedan problem, jer Zvezda ima igrače koji mogu tu, dakle, pravi probleme sa loptom u nogama, mogu da dozvole, ukoliko dozvolite primjeru Kangi, Hvangu, Kataju, da naprave nekoliko, da imaju prostor više, prostor par sekundi više i nekoliko dodira po primu više da naprave, sigurno da može da bude veliki problem za Partizan. Sljedeća stvar, dakle, upravo taj prostor u tom centralnom međuprostoru, dakle, između zadnjih veznih i štopera također nešto što može pravi veliki problem. Saničanin je visok, pa je to bio jedan od problema u prethodnim utakmicama. Ilić je sada tu, momak je zaista dobar potencijal također i možda negdje tu sad Partizan pogotovo jer će biti velika važnost ove utakmice, možda negdje tu bude bolje nego inače. I ono što je jako važna stvar, također vidjeli ste kako Partizan primio 3 gola protiv TSC iz kornera. Prvi, dakle, direktni gol iz kornera, kao Docić Borjanu, dakle, i Zvezda i Partizan su u ovoj godini primili gol direktno iz kornera, treba to reći, zaista svaka čast, na neki način je i to dokaz da postoji određeni kvalitet u ligi, jer koje su negdje lige ovdje u okruženju se to desilo u prethodnom periodu, ako neko zna neka piše. Dakle, i treba reći da su Zvezda Partizan primilo, dakle, gol iz kornera, opet kažem, liga zaista se vidi da je na neki način kvalitetnija, donekle ima kvalitetnih igrača i individualno tehnički, to je negdje neko moje mišljenje. I šta je jako važna stvar, dakle, ti golovi iz kornera koje je Partizan primio, dakle, druga dva su bila, dakle, na prvu stativu. Dakle, da li to onda znači da kada Zvezda bude pogotovo iz ove situacije kao TSC izvodila kornere, da li će to također bude negdje tu na prvu stativu, jer postoji određena konfuzija, postoji određena prije svega neaktivnost višeg nivoa u kome Partizan se zaista dobro ne snalazi. Prije svega to je to neko nečinjenje naravno u organizaciji, u rasporedu tih nekih zadataka koji imaju, dakle ne uspijevaju da izađu na kraj s tim kornerima. Opet tu postoji također neka blagost koja nije dobra prosto za profesionalni sport, tako da to jeste problem. Dakle, moje pitanje jeste prije svega u kom sistemu će Zvezda početi. Smatram da je možda mnogo bolje, mada Barak može da rotira u toku same igre sisteme, ali jako je važno da Zvezda, pošto će imati vjerovatno loptu više negdje u svom posjedu, pretpostavljam da će čak Dulja da da loptu više Zvezdi, ne sad nešto svjesno koliko Zvezda može da bude ranjiva u toj situaciji. Da će svjesno, ali Zvezda može da bude ranjiva u toj situaciji, to sigurno može da bude, Partizan može negdje u toj tranziciji posle lopti da vidi negdje svoju šansu, pa ne samo u srednjem svojem, možda negdje u višem. A s druge strane, dakle, Zvezda sa ovim sistemom vjerujem da ima više igrača koji mogu upravo tako na taj način da iznosu loptu i da pravi Partizanu probleme, dakle, na njegove protivničkoj polovini. I ono što je po meni jako važno kada je derbi u pitanju, što može da rješava derbi, jeste moć ili nemoć pritiska. I jedna i druga ekipa će osjećati pritisak. Mislim da ovdje oba dvojica trenera mogu da odrade sjajne stvari, sjajan posao, skidajući pritisak sa jedne ili druge ekipe. Vidjeli smo da je Bahar rekao da odmah poslije Manchester Citya da se okreće utakmici kao Partizanu i ide na pobjedu. I tu se negdje moglo svašta nešto zaključiti, stoga je prije svega reći da je možda brzoprto to najavio, da se tako nešto ne možete reći, da je treba da kažete protiv, pogotovo kad igrate derbi protiv ljutog rivala, vječitog rivala, a onda ste vidjeli na konferenciji štampu gdje on sada pred derbi kaže da jednostavno trebate respektovati protivnika, pogotovo je to derbi i da ga treba shvatiti ozbiljno i polako imati dakle ozbiljan pristup toj utakmici. Tako da, zaista, ukoliko Barak bude opustio ekipu i dao im nekakav dodatan motiv da svom pobjedom Zvezda sigurno odlazi na 5 bodova prednosti i mnogo će toga biti lakše na proljeće. S druge strane, također Igor Dulja smatram da ima tog na neki način keca u rukavu, tako da ako on uspije također da opusti ekipu, da prosto ovdje ne mora da ide toliko na pobjedu, ali da pobjeda možete kako da se desi, sigurno da Partizan može da računa da može napraviti dobar rezultat. Živjeli pa vidjeli, sigurno će biti zanimljiv derbi, ja se bar nadam tome, tako da, toliko od mene za sada. Može, zapratite me za kanal i analiza ukoliko vam se sviđa video, ukoliko ne, pišite u komentarima šta je to što je dobro ili ne. Idemo da gledamo dobar derbi. Pišite u komentarima vaše mišljenje. Šampionski pozdrav!